zapivalo oko 300-tinjak Severininih obožavatelja novi ljetni hit Italijana. Nije ih omela ni živa na termometru koja je pokazivala 35 Celzijevaca, a bogme niti dečki u plavom, da kraljicu estrade dočekaju u velikom stilu. Gledali smo na YouTube-u 8 milijuna klikova, tako se negdje kreće brojka ove pjesme. Još zapravo nije ni izašao spot, tek se snima. Da, jako sam sretna. U mjesec dana, mislim, sviđa se ljudima, vesela pjesma, meni se sviđala, ja bi na nju plesala, tako da ovo je veliki uspjeh. Severinina karavana nastavlja dalje put Splita, Ljubljana i Sarajeva. Plesat će se po Balkanu na Italijanu. Od 27. srpnja podij u jednom vodnjanskom klubu bit će rezerviran za sve one željne plesa. Imaću 5-6 koncerata. Ovo ljeto, tek toliko da ne zahrđam, da ne ispadnem iz štosa. Tako htjela bi čuti kako i grad bez ljudi Italijana zvuče sa publikom. Samo 4 mjeseca nakon poroda Severina izgleda besprijekorno. U svakodnevnu brigu oko malenog Aleksandra nema baš puno vremena za sebe. Ona želi prisustvovati svakom trenutku njegova odrastanja. Ja imam sve, ja ga snimam od početka, od prvog dana, tako da baš je narastao duga, visok je. Da? Kako je sad, kaže se obično mijenja izgled, ili sad na mamu, na tatu? Na tatu. Da, i pametan i zgodan. Evo sad kao majka, kako bi voljela da bude? Da li da bude onako više mirniji ili ćeš ga ti malo gajati da bude ono frajer u društvu? Ja mislim da je on nas odabrao, rekao je samo ti mama, ti tata. No duše pokazuje naznake frajera, već sad. Onako baš me gledao kad sam izlazila iz kuće, kao sviđa mu se valjda ova narančasta boja. Mama Severina budno pazi na najvažnijeg muškarca u njezinu životu, te osim članovima obitelji ne dozvoljava da se bilo tko drugi brine oko njega. Samo bake imaju pravo prednosti, pogotovo svekrvar. Zna Stevka da s njom treba graditi dobre odnose. Ona živi na Cipru, tako da ne viđamo je često, evo sad smo bili i slatko. Da. Kako je bilo, kako je baka negdje uživala kad je unuka vidjela? Pa je, da, i on je isto uživao s bakom, a i on je horoskopska riba pa se voli kupat, kupila sam mu kolo za oko vrata, mislim, to je... Pravi mali sportaš ovoga će ljeta putovati ondje gdje mama ima koncerte. I dok je njegov glavni ljetni asesoar kolut, mama nikud ne ide bez teznika. Bar zasad. Teznik me jako stišće, ja jednom pričam. Ne morate ništa rezati, sve u redu. Sve u redu, mislim, majke to znaju, da. Iskreno, nema što. Majčinstvo je uistinu dobro stoji, pa bi dečki mogli dobiti i pojačanje. Planiraš li onda možda i drugo dijete? Pa mislim, čovjek snuje kako ono ide. Snujem. Znači bi voljela. Svi vole putovati, pa se još uvijek ne zna gdje će se konačno skrasiti. Na predivnom vojvođanskom salašu ili kućici na moru. Iako bi ja voljela da smo na moru negdje. Da, mislim da će možda tako i biti. Vjerujemo da će Milan učiniti baš sve za sve najbliže, pa je tako nerijetko iznenadi romantičnim gestama. Kako on zbog posla često mora putovati, obitelj nastoji bar za sada pratiti tatin ritam, sve dok mama nestane na scenu. Gdje ćete veća romantika od djeteta? Ne može biti. Aha, još kad ih vidimo onako kad se maze, najljepša slika. Ovogodišnja fotografija u Severininu obiteljskom albumu zauzet će posebno mjesto, njihovo prvo zajedničko ljetovanje. Čim malo poraste, nauči prve korake i maleni će Aleksandar zaplesati s mamom uz novi ljetni hit.